किसका बंगला पर गया है? किसका बंगला? किसका? हाँ सामने आ जाओ। Pini lang namlo pulutang te Constitution's Article 25 mate kos banalong penai ili tum lang namlo pulutang te matu amunit sedame ame khang aning ke hang ta religions tu madu amunit sedame aning ke hang pen religions alam ti share long lapen ke madu amunit sedame aning ke hang pen aning ar luki lutlo pulutang te madu religious apanta kroi long madu anam maname adong sedame ke force pen kali ke pak kroi pen sedame pini ili तुमको पिलो के थेक पन लोग बोलता है लापुसन सिले तुम थेक पन किसका बंगला पर गया है? किसका बंगला? किसका? हाँ सामने आ जाओ। कुछ नहीं आ जाओ सामने आ जाओ तुम। तुम सामने आ जाओ, मैं तुमको करता हूँ कुछ। आओ। ये बोला क्या मुझे बाइबल सिखाओ? बोला क्या? मैंने नहीं बोला, मैं सिर्फ हम लोग को नहीं बोला तो तुम क्यों भाग रहा था? नहीं तो आप नहीं सुनेगा। हमको मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ये एरिया पे तुमको नहीं बोला नहीं सुनेगा। ते पागल में अपन itu inside back nangjima ahok akan sai long nangjima tapi la puson Krishna tu mapan ki khang apot alang lipan so tak akan sai nangjima sedame pini ni lipuji na no never pinang ni ku people Kardong viewers, nang itum kado ka besar me cinta hai pola pen gaya julung ta hai pon normal long social media long kur ki judo dalam alam bagi ku piluma polotang te aprang si nang tu bang so video clips ta pon tha ले गए। ओए भाई, ओए इधर आओ, ओए इधर आओ, इधर आओ ना। ओए भाई, क्या हुआ? इतना अच्छे से बोल रहे, क्या हुआ? आजाओ। तुम किसका बंगला पर गया है? किसका बंगला? किसका? हाँ सामने आ जाओ। कुछ नहीं आ जाओ सामने आ जाओ तुम। तुम सामने आ जाओ, मैं तुमको करता हूँ कुछ। आओ। तुम बाइबल प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, बाइबल प्रचार कर रहे हैं। तो मत पकड़ो। नहीं, आप इधर आओ। हम आपको नहीं बुरा नहीं, गला नहीं। फोन पकड़ो। घर का है तुम्हारा? घर का है? यहाँ में शिलोंग में यहाँ पे हाथ नीचे करो। क्या करने घूम रहा है? मुझे क्या टोपी पहना? आप इधर आओ। हम लोग को अभी क्या टोपी पहना है? ये आपका नाम क्या है? मुस्लिम है, क्या नाम है आपका? एकरामुल। आपने ये हमको अभी हम लोग आके क्या बोल रहा था? बाइबल स्ट्रीट शुका। तो तुम लोग बाइबल को प्रचार कर रहे हैं, ऐसा क्यों आके घूम रहे हैं? मैं बोला क्या मुझे बाइबल सिखाओ? बोला क्या? मैंने नहीं बोला, मैं सिर्फ हम लोग को नहीं बोला तो तुम क्यों भाग रहा था? नहीं तो आप नहीं सुनेगा। हमको मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ये एरिया पे तुमको नहीं बोला नहीं सुनेगा। मैं जा रहा है जबरदस्ती नहीं है। अरे तो जबरदस्ती तुम आके बाइबल हम लोग को बोल रहे हम लोग ना बाइबल प्रचार कर रहा है, ये फंसा का मत बोलने। हमसे भी ब्रदर को इतना बोला तो मैंने ब्रदर को बोला सुना चाहेगा कि नहीं, तो वो बोला नहीं सुनेगा तो मैं जा रहा है ना। अभी जबरदस्ती नहीं, ऐसा नहीं बोला। तुम्हारा फादर का नाम बोलता नहीं जानता है? हरे जी को फादर का नाम बाबा नाम जाने ना। अभी तुम मेरे को पूछोगे। अच्छा ये मुस्लिम है, मैं क्या सुनो, ये मुस्लिम है, मैं कुछ क्या वो छोड़ दो। तुमको अगर बोलेगा कि मुस्लिम धर्म ले लो, तुम लेगा? हाँ लेगा। तुम लेगा? चलो अभी तुमको मस्जिद में लेके प्रूफ करो ना सच है। क्या सच? चलो लेके जाएगा। तो तुम बाइबल प्रचार। सॉरी का बात नहीं है। तुमको नहीं, तुम हाथ क्यों लगा रहे? तुम्हारे साथ ही तो कौन से क्या वो लोग? नहीं लड़के लोग वो लोग दूसरा आ रही थी। सबको पकड़ के लेके आएगा, ठीक है? सबको पकड़ के लेके आएगा। labang so video clips long tum ke thek bonlong bang la pasan hilo je bang hini korjang lapang ki inudari somat latung arna malam mare Jisu Kristo lam ke pache thangji pansi to warare ridam bongno lata assamalong shilong pe namuni da bang phan lapuson si inut pagal men bomunit assamalong ke do bang lapuson si nepon check si achoy kular tum check si alang li pan lam karju pan patulo alang li apomen pen chenglo alang li kupi joini si dak bible alam nang than ma christian alam kupi posi nang than ma hal hai arju pa melo sedame alang li chethan pa melo je ni dike nang tu mapan first pe nang li tumyong si arjuji purutang te arjuta me arjun tum te purutang te nang li tum ninge hanglo skip that no sedame alang li kupi bang lo ki puke purutang te matala pagal men में गुपी लोग के थकदन purutang te बाइबल सिखाओ? बोला क्या? मैंने नहीं बोला, मैं सिर्फ हम लोग को नहीं बोला तो तुम क्यों भाग रहा था? नहीं तो आप नहीं सुनेगा। हमको मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ये एरिया पे तुमको नहीं बोला नहीं सुनेगा। मैं जा रहा है जबरदस्ती नहीं है। अरे तो जबरदस्ती तुम आके बाइबल हम लोग को बोल रहे pagal men mang posan si ke thakdun joy nili tum apa dak nang than tang te pinili tum kupi lo dak pen itum ke thana nang di purutang te pagal men inut muni jongjong cho
alang li phan lang amlo pulo tang te Facebook page long tame alang li pa government pusi chipu lapen alang li la puson si Facebook page along lang non lo pulo tang te religious alam tame ke than pon pondu sedame pini ma du religion sa pan sedame amman ki pipi lapen ke constitution na pan tame amman ki pipi constitutions along ki tok ang article 25 clause 1 of pan tame alang li ke pa pu ka sonsili tu thek long pini lang amlo pulo tang te constitutions article 25 mate clause 1 along pen ili tum lang amlo pulo tang te ma tu amunit sedame ame thang aning ke hang a religions tu lo ma du amunit sedame aning ke hang pen religions alam chi share long lapen ke ma du amunit sedame aning ke hang pen aning ar lu ki lu lo puro dang ke ma du religious apanta kroi long ma du ar nam pandame ar dong lo sedame ke force pen kali ke pa kroi pen sedame pini ili tum ko pilo ke thek kon long puro dang te lapuson sili tum thek kon long आ जाओ तुम किसका बंगला पर गया है किसका बंगला किसका आओ सामने आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ la si pini li tum chetha nam senang je alang li chok che pigma la pen ke alang li hinno pigma je alang li chok che pig la pen ke alang li dai du pigma pini la an le alang li pan kan check do nang ji la pen ke pini la an le alang li pan ki pu do nang ji mate hala inur la puson si silong pen ke bang birta ke minang ke than bang pan la puan ki pu do nang ji la puson buratang te ili tum lang nam senang je India long la pu an asad hu tum ki ong la pen India long la pu an baba tum ki ong kulada long lang nam lo buratang te di pu kulada lang am tha ani bang tame baba tum poisa ke hang padu kulada long ke hang padu la pen ki thi long ke hang padu khala tum pan ki pot khang nu de serve pini tum chadu dom senang je ili tum alang li pan insai bek nang jima mate la puson si alang li mate pagoy men pan itu insai bek nang jima a hok kang sai long nang jima la pela puson Christian tu mapan ki khang apor alang li pan so dak kang sai nang jima serame pini ni li puji na no never pinang ni ko pipot ili tum cherang nam sina pirthia tha ke arna makan hon nai ke muni de tum helo lasi muni de tum yong si chidia je pulotang de mar ba dia po even nili da Christian lo nili yong si nili phana gilang se lera bang phan yong si nili dia je langdon se let bong lang pulotang de nili Yesu Kristo pan ke kroi pen arna ma pan ke kroi pen Christian pu a religious Christian pu amen ke ji pen kopia le do na lasi pini nili puji jonghele chokche jonghele hing no jonghele isilang amlo pulotang de na in tom na in check se dame virta ke me ke thana ma tu pulotang de kadia unji aja kong tu lasi pini nili puji hala bange thom mate injir bangini la pen ke risomar in khala tum se me dia un lasi alang tum ta dia bek inji ko people ma pulotang de ilum langam sinang je nangli ke Christian a posi nangli ke dia un det ma kali never la pen ke nangli ke honghari posi nangli honghari dia un ide dang ma kali never nangli Christian ta hai nangli honghari ta hai manangli Sikh ta hai manangli ko penia dhorom ta hai mane ason gapre ka dhorom ta hai mane sedame nangli yong si arna mo pan kroi tang lu chiki tang lu arna mo men pen yong si nangli pan ton tang lu pulotang de dia bek dang ji ko people lo pulotang de munit akai long ke isi aduru si eson la pen ke ephong ke chokche do bekji hala bangso ke chokche long yong si ilitum pu machi berdun sik do pulotang de ilitum dia un set do pulotang de muni ilitum gachi puji ko piale dula la pen Christian ko amen pen amat ko peni bang kes pidam de la pen Christian ko amen pen aman itum dia un de pulotang de ko pia join lo itum Christian ke ni la se hala bangso Christian amen pen ke ilitum dia un de ni sedame ilitum ke dia nang jibang ke kenang solo lasi pini li puji pini li ku bangla pusan hela je madu Christian nangli panjong si birta ke me ke thana mo la pen ke nangli panjong si arna ma men pen eng ton ser la pen ke nangli panjong si ko pene nang ku nang ning ko oila athoro ma men pen purotang de jasemet nang ninga ro chibitha nangli dia pek ngi nangli yong si dia iset aki kroi purotang de ki kroi ko nangli ga chi puji ali ma chebelo lasi pagal men hoitu langli hingno pikta hai hoitu langli lam junu ning je pikta hai hoitu alangli hingno pik la pen bang apan putak pikta hai same pini li puji alangli tame dia chohang kan ना तो मैं 500 वीडियो क्लिप्स ना बोलता प्लीज मुझे माफ कर देना मुझे मेरा ये वीडियो के लिए अगर किसी मतलब क्रिश्चियन भाई लोगों को बहन लोगों को दोस्त लोगों को अगर कुछ खराब लगा और मेरा अभी भी फोन आ रहा देखा ना जितना फोन आ रहा है सबका फोन रिसीव कर रहा हूँ और जितना लोगों ने मुझे बुलाया ना कि भाई तुमको यहाँ पे आके सॉरी वीडियो बनाने में सबका वहाँ पे जाऊँगा मुझे सिर्फ कुछ दिन टाइम दीजिए मैं एक आदमी तो हर जगह पे एक दिन पे नहीं जा सकता हूँ तो मैं खुद
आप लोग जहाँ जहाँ पे मुझे कॉल करके बुला रहे हैं मैं वहाँ पे जाऊँगा। मैं खुद जाके आप लोगों को सामने जाके मैं सॉरी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। का जो वीडियो बनाया था मैंने, इस वीडियो को लेके मैं आज का डेट में खुद शर्मिंदा हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं जितना मेरा मतलब उस वीडियो के थ्रू मैं जिसको जिसको दुख पहुँचाया ना, सबको रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं ऐसा वीडियो आइंदा कभी नहीं बनाऊँगा। आप लोग प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर देना। Lasi pini ili tum kupilo ka diaw ni dadang ji. Alang li nono por ke video ta delete alo. Alang li nono por ke dia ta chuhangat lo. Hoitu ili tum munit hian jan kachelang silet an beto nono bange. Lasi pini ili tum nanggela sona khaile, nanggela sona tasle, nanggela sona dhorom le, mananggela sona religious le, mananggela sona phansi ki kroile, nanggela sona na phansi kar dom le. Hala son chi punang ni. Pirthia thak pen an asona phange hem puar nam tu mate arna matu nang honai ke munir tu ma pansi nang hon la pen ek pirthia thak pen munir tu ma pansi la ke powerful mate isilang namlo pulotang ke super power ke pini lang namlo pulotang ili tum jontu apita pavir etu seta me kilang nang ji ko marlo pulotang de ili tum hilo responsible tangte ajja ka son leklem non ajja ka sai leklem non arnam pen lapen ke arnam pen jong sili tum che pochiru lo pulatan ke arnam men pen dia pen ji ko people lo pulatan ke tum che thanam sinang je munir tum la pu an aja kong ke thelo arnam tum itu ma phana ching hon pen ko ar long la pu an kang tang lo siname ar long phanta chips bonai de ko lapen aparta me ili tum la nam sinang je inchin jong he in tang non siname inchin phanta me pichu de ko lapen ke me la pu an akisum lo siname ili tum akam chu en iu kopi pot pulotang te ili tum lang nam sinang je munir da pansi gian nang bichot lapen ki munir da pansi ke ma tha the ka jakong nang bichot munir da tuma pansi nang chingpon pit arnam ke la se hala bang so ka chingpon arnam ituma pan ka chingpon son tak thagle ili tum da alang lipan diaw ni pulote ili tuma christian ke do kopilo ili tuma honghari ke do kopie lelo lapen ke ili tuma lokhiman ke do kopie lelo ili tuma hindu ke do kopie lelo munit hian chingpon nang ji lapen ki munit hian chijin su nang ji munit hian jan chidia nang ji serame pini nili siber poruk chungiri ken tung bangala posong hila je christian adhoroma tum phan christian adhoroma tum nangli tum lai sialam ben bangge nangli ni chetok idongri ko people lo purutang te ili tum ke kadia nang ji tu nangli yong si hidiaun ilang christian purutang te nangli jisu kristo phan deng delang lapen ke nangli yong si diaun ya christian purutang te Christian pu cipu jong chona lasi nangli pan jong hele nang pu jong hele nang ton pu sedame hala pan nangli ke pang ton te ji pan ne bot igno bonta ke lang se ji pan kali phoitu pagalmen alangli himno pikta hai mune sedame ma du mune sedame ke chokpet ki do delo lasi iphong bang ke alangli himno daklo sedame kadia nang ji akenang sodu lasi munit hiya chidialo pini nilam thela pen ke pini nilila sola marjan la pansing ton pan ko lo kaddo ka vekela ngachi pating ding pen po dom be thang me kurwang thu kardom